Počitovani patrače, dobri večer. Za nješkajši televizijni magazin našo kolegove pririhtali prilohi na šljedujuci temi. februara u prostorijoh mesnej zajednici Ruski Krestur Ruska matka otrimala svoju ročnu i vibrankovu skupštinu. Već jak 10 тисячі дітей у Сербії образуюše na 10 jazikov nacionalnih menšinov u predškolskim obrazovanju. Muzično-literaturni večer Stih špivanka, špivanka stih bul retrospektiva tvorčosti Janka Hrubeni. I pokljerni думаю, že jedna pljaska nie predstavlja nasilstvo sprem decka, drugi prešvečeni, že še problemi rješuju z rozvarku i rozumenjom. Vojvodina skoro nevyčerpne žridlo obnovljivej bioenergiji. Každý rok še rošlínske odrudky na našich poľoch, ktorí vredzą milióny dinari, lebo spálja, lebo zahora. Výbudov magistralnog kolektora pomogla ambasada Holandije i Ekofond Republiki Srbiji, a centralne pošorenje finansovane zo sredstvoh Evropske unije. Brazilska džiu-džica boriteljna schopnost za kotru majstrove toho sporta varja že to, jak kad bi baveli šah zo s calim celom. Hoć nam republični vlasti išće nje odredzeli točni datum viberankog za novi nacionalni sovjet, pririhtovanja za njih užu ceku. Z novu strategiju pririhtuješe i Ruska matka, ktora na njih planuje visc u koaliciji zo zveci našima kulturno-prosvitnima i umetnickima društvami i združenjami hraždanoh. februara u prostorijoh mesnej zajednici Ruski Krestur Ruska matka otrimala svoju ročnu i vibrankovu skupštinu. Na skupštini vinješeni i rozpatreni zviti o roboti i financijoh matki jak calostnej organizaciji i jej mesnih, horodskoho i regionalnog odboru za prešli 2013. rok. Okreme pohvaljena robota Kozurskoho mesnog odboru. A domaž najviše inspiracija to kad ščiro da co poveš, ščiro porobiš i njec prevecki, znači njem realnost. Druga stvar to počalo uključovanje s amaterami, mladima kolo predstavoh, mono, duo, trio, drami, velikih ansambloh, gdje sami še pricahuju, uključuju i s tim idu, sami pitaju že treba da co matki pomognuc. Njeljem kolo programoh, ali i do toho programu, že bi še vi vedel program, kjer treba kolo toho robic. Druga stvar, evo, máme i pod ovo koloniji, ktorí stvarno i kvalitetni mušim povezi, každého roku še veci jest účastníkoch. Mladi isto tak še počali pita, že či bi mohli sami prisustovati na podobovih kolonijoh. Až nam bola jedna ideja, že bi sme zo forumom mladih i zo drugih odboroh i horodskih i mesnih odboroh da bi preveli, napriklad, podobovo koloniji za mladež. Nam šezijsko mesno odbor Ruske matke Kocur šezijsko u etnoklubu. I tu tak isto počali mladi zekujuci Đurovi Makajomi, jak i ja veljo pomogla i Željko Maka i Tanja Jakim, da ješćin da konje pozabuvam, počinali prihoditi i počali smo objašnjavati popisovanje samih eksponatoh, gdje veljo s Rusnacom to znači, bo to je u stvari naš ruski skarb. Po prizvitoh o funkcionovanju u prešlim roku na skupštini rozpatreni i plani funkcionovanja te organizaciji u 2014. roku na domašnjem i na međunarodnem planu. Zos aktivnostoh, ktorý še u najchodzacim periodze planuju u našej žemi, najveće beše dibulo o pririhtovanju za najchodzaci viberanki za nacionalni sovit. U Vojvodini, u Srbiji,
Postoja 6 ruskih društva, ktorí podpisali protokol o začuvanju ruského jazyka. Tot protokol im umožňuje, že by, normalno s podpisovanjem dodatnog dokumenta, že by napravili i svoju okremnu listinu za vibranki za nacionalni sovjet i ja prešvečeni, poneže i nješka na skupština, naj tak povem, dala sohlasnost, lebo opredzeljela še i dala možljivost predsjedateljovi, že bi stupil do odnosno že bi vošol do bešedi s predsjedateljami drugih organizacija, ktorí potpisali tot protokol, že bi še napravila jedna zajednická listina. Švedkovali sme, že politika bola umýšaná na prešlých vyberankov za nacionálny sovjet. Jak toho roku, jak še jej onemožliví, či še jej dopušti, že by oznova i u nacionálnych sovietoch mala svoj predĺžený ruky? Mne bar smilo, že i naši ruski mediji mi davajú možljivost bešedovati o tim, bo jak co dzepojedni znali, a teraz uživeli znaju, ja i dzepojedni jeden menší kruh ľudzoch i še pre 4 rokami boli energično protiv to, že bi veljka državna politika vošla do nacionalnih sovjetov. Nažalj, mi nje máme dajake možljivosti za toti vibranki onemožljivjovac politiku i ja očekujem, že predstavitelje dvoh teraz minornih strankoh napevno znova budu pravi zdajaki svojoj listini i že poprobuju hasnovac logistiku strankoh, že bi im u tim pomoglo. Ja i dalje protiv toho i trimam, že to nije dobre. Međutim, hvaral sam, še postoji možljivost, že bi i tota koalicija, na ju tak teraz navolam, potpisnikov protokola o ruskim jaziku, mala dajaku mocnu političnu organizaciju za sobu. Ali i dalje tvrdzim, že to nije dobre. Rusnaci kad odzeli državnu politiku, istorija nas uči, že nam še to še obilo o hlavu. Nemenej obowiązki čekajú Rusku matku na medzinárodnym plánu, gdje je tota organizácia okreme aktívna jak členica Švetovej rady Rusnácoch Rusínoch Lemkoch. Pan Papuga, jaké stanovisko Ruske matky i Švetovej rady o zbuvanjoh u Ukrajini i o tim, že Zakarpatje vyhlasalo, že im vece Januković nije predsjedatelj? Mi nebudeme, bilo bi neprijemne da insistujeme na priklad na podzeljenju, ne znam co, mi máme náš príklad zeljenja stare Jugoslavije, mi je tak žalj i vjerojatno svim drugim našim ľudzom i co ovo nam prineslo nedobroho. Máme i drugi prikladi zeljenja Českej i Slovačke, ali im bilo horše jak u međučasu jak boli v jednom. Dakle, mi ne možeme potrimovati nijaki zeljenja. Jak da povem, mi musíme insistovati na vytvorovanju pravoh i mi na tim dalje budeme insistovati. Naše stanovisko, že podkarpatski Rusini, odnosno Rusnaci i Rusini na Podkarpatju i v nastupnim periodu treba, že bi predlužili toti aktivnosti, jaki sme zaprovadzovali prešli da skelo roki u naprijame pripoznavanja rusinskog jazika i Rusinoh jak okremnog naroda, odnosno okremnej menšinske nacionalnej zajednici u Ukrajini. Pan Papuga i na tej vybrankovej skupštini vybraný za predsjedatelja Ruskej matky. Za jeho zamenika vybraný Milomir Šajtoš a za osobu za odnošenja z javnostcu, to jest PR-a Ruskej matky, profesor dr. Mihailo Fejsa. Popri njih skupština vybrala i 4 podpredsjedateljog sekretara, upravni i nadpatrajući odbor Ruskej matky. Najvažnejše mnje, že toho roku vyberankový rok i že sme priniesli odluku, že nastupame všetky nepolitičné organizácie v jedno.
To znači, máme transferzalu od Kerestura, Kocura, Novi Sad, Sremska Mitrovica po Šid i očekujemo, že nam se priključa Podme Sobotica i Nove Orahovo. I že to bude jedna korektna, a že osvoji nacionalni sovjet i već nje bude, že ruska matka bude mac priljev sredstvo nula, realizacija nula, a robi co robi. Takže njemu špoje, že u ruske matki nije kreativcov, bo ljem drukuju knjiški toti, komu pove Mikola Šanta, bo Mikola Cap, bo oni svojim drukuju, a mi nie možeme. I trece, najvažnejše, po mojim poslal sam až za mje surprise, PR ruskej matki, dakle bude češko, bo mam svoju fajtovu cenzuru, ali dumam, že to pokončem jak šved i že konječno pravda vidze na rižni boki i pohvalio sam, že toho roku, 2014. za nami, ruska matka na tih prostoroh, bez obzira, že on dobre predstavio Rusnacov u Kongresu Rusinog Rusnacov Lemkoh, ali tu na tih prostoroh dobro že publikovala 2 čísla Rusnaka i konječno šviža, nova, pravdiva dumka plasovana do ruskej nacionalnej zajednici. Bo to su čitaci u švetlosti, to jest cmoti, to naiste nje odslikuje realnost. Po zakončenju tohoročnej skupštiny delegati ruske matky obišli Kerestursku sportsko-školskú halu. – 21. februara označeni Dzenj materinskog jazika s ciljom promociji jazičnej kulturi i rižnorodnosti. Lingvisti spozorjuju, že še Mušime Baržej starac o rozvivanju jazičnej kulturi i o pestovanju materinskog jazika. Po najnovših podatkoh Kancelariji za ljudski i menšinski prava, već jak 6.000 dzeci u Srbiji obrazuju še na 10 jazikov nacionalnih menšinov u predškolskim obrazovanju. U osnovnih školoh še na materinskim jaziku školuju kolo 45.000 dzeci, a u srednjih školoh ih jest išće 13.000. Međutim, materinski jazik še vše menje bešeduje u obiscu, a i dzeci ho vše menje vyučuju, pretože to výborný predmet, kotri nie oboviazni. Rusnaci vše bardziej zabuvajú svoj materinski jazik, že naš jazik vše menje hasnuje peršenstveno u obiscoch, u familijoh, a vecka rodiči vše menje djeci upisuju i na doodzeljenjoh dze ruski nastavni jazik, vše menje ih upisuju na pestovanje, na fakultativno učenje ruskog jazika. Co še dotika, ne povem, državi, zakonu, ktori prilagodzeni, abo nje prilagodzeni očuvanju materinskih jazikov, ja dumam, že tu mam i tu za uvahi, okreme, že som u Republičnej skupštini mala, ne povem, dotyky s tim prinošenjem rižnorodnih zakonov, ktorý u oblasti obrazovanja. Okreme, nedavno prinješeni zakon o osnovnim i štrednjem obrazovanju, gdje najse tretman učenja materinskih jazikov nje na takim urovnju, na jakim bi trebal buc. Okreme, že nastava pestovanja materinskog jazika še zvodzi na to, že to jazik, ktorý še, ne povem, ocenjuje, ali ocenjenje uhodzi do proseku, co dumam, že nje sem pove, že to nje dava motivaciju, ali dumam, že ju i nje dava. Nje utorim, že teraz zeci ne se hodze na materinski jazik, preto, že bi mali petice, abo že bi bili mali dobre ocene, ali preto, že bi ho naučili, ali dumam, že to ukazuje na to, že vše država nje Bog zna jak stara, že bi še začuvali materinski jaziki. Olena Papuga vyznačila, že veľký problem, že pripadníky nacionálnych zajednicoch nemajú učebníky na vlastných jazykoch za predmety, kotri sluchajú u poriadnym obrazovanju. Poneže pripadníky nacionalnih zajednicov zočeni zosim, že nemajú učebníky na svojich materinskih jazikoh. To ti učebníky zvedeni na najpom i volaju še niskotiražne učebníky, takže njih to najpovem njema najpom taku dzeku, že bi ih vydával, poneže to nje mož komercijalizovati, najse mali tiraži tih učebníkov, a Zavod za vydavanje učebníkov u Beogradze, ktorý jedini ma pravo, že bi vydával to te učebníky znova, za to njih zainteresovani, pretože abo nedostane sredstvo od Ministerstva obrazovanja, abo to znova mali tiraži, ta še nje se zostim za Njemac. Takže to drugi jedan problem, ktorý postoji u tim najpovem očuvanju materinskog jazika i u učenju materinskog jazika, poneže name učenje, obrazovanje ne može postojati bez određenog adekvatnog učebnika. Papugova vyznačila i že še obrazovanju na materinskim jaziku u Srbiji nje pridava dostatočna uvaha, preco še odviva pošvičana asimilacija menšinoh. U Vojvodini še poteraz, jak u multinacionalnim stretku, merkovalo na pestovanje šitskih jazikoh, a i u Skupštini Vojvodini še bešeduje na 600 jazikoh, kotri u urjedovim hasnovanju u pokrajini.
Mi u Srbiji, s obzirom da smo mala zemlja, Mi u Srbiji, z ohľadom na to, že sme malá država, keď u pitanju nacionalnej zajednici máme ešte jeden problem. Práve pre specifičnosti u Vojvodini. Nažalj, švedkolezme že še z času na čas i dalje izjavljuju odhuky primitivnog spravovanja z 90-ih rokoch, keď sme mali praktično virusovanje jaziku u nacionalnih zajednicoch, však je to bilo možljive. Občekujem, že na našej drahi u Evropi prez praksu i zakoni vracíme toto so normalne stvari u Švece i toto so čast našej tradiciji. Kto ne rozumie multijazičnosť u Vojvodini, to uopšte ne rozumie Vojvodinu. Інституція Pokrajinskog ombudsmana še z nahodi Dnja materinskog jazika založila, že bi še u Vojvodini školjarom srpske nacionalnosti ponukla možljivost učenja jazikov nacionalnih menšinoh u multietničnih stredkoh. Ombudsman ukazal, že isnuje veljka socijalna distanca među školjarami rozlične nacionalnosti, prenje poznavanje jazika, jak srpskoho, kotri urjedovi jazik, tak i jazikoh kotri dominantno prisutni u lokalnih stredkoh. Dunajski habi dobre habiju, tu na pobrežju Rusnaci žijú, veseli srpski písni špívame, že sme Rusnáci, nezabúvame. Červený partok ruský kladzeme, najlepšie vínko srímske pijeme, mladí ženíme i odávame, že sme Rusnáci, nezabúvame. Hej, Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, náš odunky leca na obidva boky. Hej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Hej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Rodziny našo po Švece máme, náš ruský jazyk pripovedáme, tu za Dunajom zložno žijeme, že sme Rusnáci, nezabúceme. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, náš odunky leca na obidva boky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli,
Прешлej недjelji у организацiji Kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko ZOZ Đurđova otrimani muzično-literaturni večer posveceni Jankovi Hrubenjovi, poetovi ZOZ Đurđova. Muzično-literaturni večer Stih špivanka, špivanka stih, ktorý otrimani 16. februara u prostorijach Kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko u Đurđove bol retrospektíva tvorčosti Janka Hrubenji. Publika mala nahodu čuť jeho poeziju, ali i 14 špivanki, ktorí komponovani na jeho teksti. Keď som doznal, že Keľovom teksti dal do kompozicije, ktorý vyvedzený na ružových zahradkovi červených rúžoch, u Rosvarki še pojavila ideja, že by to mohlo jeden večer napraviti. Posle peršoho odbivanja, rozdumovanja z jeho boku, toto ideja prilapena i možeš povedati, že nepolni 2 roky toto še varelo u njim i u našem društve i nješkajši večer rezultat toho všetkoho. Na teksti Janka Hrubenji perši komponoval Jahim Sivč, a Totico vyvedzeni na ružovej zahradki komponovali Magdalena Hornjak-Lelas, Michal Ngikar, Nataša Fejdi i Jovgen Nać. Ja jednu špijanku komponoval na jeho tekst, ali mal som nahodu vecej teksti prečitac i moj sud taki, že on bar spiše, jak da povjazano, rimovani slova, rimovani teksti, takže bar su zgodni, bar ljehko na njih komponovati. A špivac? A keď krasni slova i keď še ukomponuje i melodija, već ka ljehko i špivac. Vyšivala ja ručníčok, zaviazal še gužníčok, a kto že mi ho rozviaže, keď nikoho nenadraže. Špivanka Gužličok, jedna od najsluhanših špivankov. Po mojim, dobra kombinacija i melodiji, koju napisala Magdalena Hornjak-Lelas, ali je prave tot tekst taki jak da zagucka ti životski duši i bardzo interesantna i najse veljo emitovana. Gdje nachodzite inspiraciju za pisanje pisnjo? To obično všade. I u zahradi, i u stanu, i u putovanju, najčastejšie u putovanju. Rušim zo Đurđova, napríklad do Novog Sadu, u Dražešev rodzi nejaká ideja i to. Môžem povedať, že najlepšie písni dom toti, ktorí nastávajú u jedným dýchu, ktorí še nemajú svoje nadbudovanie, lebo daco, ale odrazu jak še varie, to, co sú vyhvarené, príde na papier, jak také še prilapí. Keď še spatra do ti 12 špivanki, kotri znjati u radiju, tematično oni idu u obsjahu od ljubovnih, po toti kotri vyražuju dejaki čuvstva, emocigu, hvalalu, tih dejakim životnim podijom. Takže môžem povedať, že Janko Hrubenja u svojich tekstoch naiste hliboko povjazani zo ljudsku dušu, nasampred, zo z emocijami i zo s tim, co nas každoho okružuje. Ja še zapital, že jak jeden Hrubenja piše písni, poneže znajući všetkých Hrubenjových od Mostaru, pregrajového sela, Bačky, Štutgartu do Danske i na Islandu, realni ľudia i robia roboti, ktorí viazani za realnosť, za tvardo, za žem. Ale keď som prečítal jeho písni, jeho písni ľubovní, ale ľubovní nie u tým, že idilični, trimame še za ruku i vozime še. U Janka to ľubov, jak še vari, i duša i cijelo. Do realizaciji toho večara boli uključeni všetci členi Kulturno-umetnickog društva, upravni odbor, dramska, recitatorska i muzična sekcija, a najdlužejše pririhtoval Veljki tamburovi orkestar, ktorý provádzal všetkých vývodzačov.
je baš čest na isce veljka, že som nješka večer mala na hodu pri špivac na jednim takim večaru i ljubela bih vyhasnovať na hodu povolačitski naše kulturno-umetnički društva, pretože verim, že u každým mjesce našim jest golem jeden taki autor, ktorý zaslužil, že bi še mu pošvecili jeden taki večer i že bi naiste trebalo na tot sposob vyhasnovať na hodu, že bi še naša špivanka, nova špivanka, okrem na ruži, okrem na zahradki i radija, čula išće dagze i že bi to bilo možljivo, že bi špivanki zažili u našim narodze. Prave preto upravni odbor društva angažovali i profesijni tonski studio, že bi koncert bol zaznačeniji na nošačov zvuka. A toto sme znimali po varijanti, že či vidjeti sede jak live koncert, znači uživo, či na neki drugi sposob, ali думам, že našo i tamburaše i amatere, ktorí špivali, a i solisti, ktorí prišli za zboku, zaslužuju ešte jeden CD, na ktorým to tí kompoziciji budu objedinjeni, a okrem šitskih, perše to zaslužuje Janko Hrubenja, ktorý uložil svojo inspiraciji, ktorý bar pretočeni do muziki, i думам, že to ti šitski špivanki su boli nješke vezeni, prilapeni, i to je još jedna nahoda kad to CD vidze, že da vecej ljude na vecej mjesta može slukati. Či mace daco teraz za to novu ružovu zahradku, za novu červenu ružu, či rihtace daco? Думам, že teraz nie, počím mi kompozitorka Magdalena Hornjak bola zavžata dosť i tak toho roku vypadá, že priskočíme. Музично-літературний вечір був організований з нагоди 75 років народження Janka Hrubeni, a na števiteľoch pre koncepciju i kvalitetnih vývodzačoh tot večer zdohadoval i na festival Ružova zahradka. Фізичне карання дзецька при даєдних родичах іще вше популярний метод воспитання. Думання фаховцох подзелені. Jedni думaju, že vonoljem kratkoročno rišuje problem, a ohabija veljki emocionalni pošlitki na dzecko, a drugi думaju, že fizične karanje njevše škodljive za dzeci. Keď ostanju bez pravih slovov iz crpenja, rodiči najčastejše jak vospitnu miru hasnuju prucik u vospitovanju dzecka. I pokle jedni думaju, že jedna pljaska nje predstavlja nasilstvo sprem dzecka, drugi prešvečeni, že še problemi rišuju z rozvarku i rozumenjom. Normalno, že ih ne treba teraz baš domam bice, ale od malučka napríklad kúske še vderi po ručki, lebo čisto telo da še znaco, hej. Pretože keď puštíte decko da robi šitsko, ono može same sebe privesti do opasnosti, potovo keď je mande, keď ne zna co šme, to ne šme. Ale za dajake vekše domam teraz. Nie. Zuzbeše je do najlepše. Poručkinje, poguziljem kad stvarno daco. Наприклад, прибігання у лічки. Як воно після слідущий раз буде знати, що воно то нєшме. Znači, mi budeme pripovedame doma i všetko, ale je neki momenti kad nije mož da še nje vderi, treba merkova žedze, ali nije mož da še nje vderi, bo kad še nje vderi, kad še nje dozna do znanja, že to u stvari opasne po život. Vecka to problem. Ja mislim u principu da ih treba kažnjavati na neki drugi način. Znači, evo sad konkretno što se tiče mog malenog, njima je najveća kazna kad ih kaznite sa oduzimanjem igrica, sa oduzimanjem crtanog, sa nekim slatkišem, a isto na takav način ih možemo i nagrađivati. Znači, ako im dozvolimo neku igricu, neki crtani, otprilike, znači, mala je razlika između kažnjavanja i nagrađivanja. Думання сом, že treba, не треба бить же набиць, але треба да знаю, да опомну, že не рушай, чи по пальчико, чи да покуси на šaliče. Moje думanje tak. U odsustve vina mnoho zakona kotri zabranjuje každe fizične karanje dzecka, ta i pljasku kotru rodiči najčastejše primenjuju jak disciplinsku miru, isnuje familijni zakon s odredbami kotri ukazuju na dopatranje i vospitovanje dzecoh.
Jedna odredba govori o tome da roditelji ne smeju izlagati. Jedna odredba govori o tim, že rodiči ne smú vykladať deci ponižujúcim postupkom i karom, kotri uvredzujú ich dostoinstvo i treba, že by čuvali deci od takých postupkoch druhých osoboch. Pretvorim toto do pripovetky. Keď by sused, abo buvši supruh vderel našo decko, mi bi vodzeli postupok protiv njoho, bo tod i tod vderel moje decko. Ale našo stanovisko bi nešmelo buc mnje toto dopuščene. Tota odredba bi še i teraz mohla primenjovati, ali ju sudi nje dos primenjuju, te ja z mojej praksi nemam ani jeden slučaj, že bi še dahto povolal na nju. Psihologove savjetuju, že bi še do vospitnih mirov uvedli standardi spravovanja bez nasilstva, po ktorých dzecko perše u svojej familiji budze vospitovane tak, že nasilstvo nje dopuščene, te nje treba, že bi ho primenjovali ani rodiči ku svojim dzecom, ani dzeci ku druhim dzecom. Ważne wszystkie vospitni miri prilagodzi na koncu возрасту dzecka. I jak dzecko rośnie i roditelj treba, żeby učel i rosnul jedno z oznjem. Powiedzmy, zabrana u smislu nie treba, nie šmeš, da gdje uvodzi kad dzecko napolnje 2 roki. Skorej toho ono nie bude rozumieć, co to znači nie. Tedy še spravovanje kotre nje žadame nie keruje z ostim, že ho vdarime, ali prosto mu nie dopuščime, prosto ho možeme lapi zahamovat, že bi ono daco nje porobelo. Krem toho, prevencija dejakого nepodzekovnog spravovanja u jednej konkretnej situaciji najljepša tedy, kad vidíme, že dzecko še bavi s daskim, lebo s daščim, i kad vidíme, že ono postavavše nervoznejše, nezadovoljnejše, kad mu nje idze. Znači, skoro jak ono vybuchne so zdajakim svojim postupkom, u smislu, že ruci, že rozbije, že ukuši da koho, že vderi, treba prizgu njomu i prosto mu ocahnu s povahu na dacu druge, lebo mu pomognu, že bi ono tot hviljkovi problem prevozišlo. Vderiť dzeckolem hviljkovo može zastanoviť zdajaké nežadane spravovanje, ali dlugoročno ohabja hliboki pošlitki na psihični i fizični stan dzecka. Dokazano je da deca koja su trpela nasilje u porodici Dokazane, že deci, kotri crpeli nasilstvo u familiji, baš často postavaju nasilni. Máme situaciju, že Novi Sad prehlašeni za barz nebezpečný horod i robiše ovše mladších vinovníkoch. Často vychodzi, že to ti deci boli maltretovani, abo zanecbani, a nikto z nás nereagoval. Kad ho vderime po ručki, po guzi, to raz, 2 raz slučaj šešitskim rodičom, to nje ohabja psihični traumi. Dzecko može ostati uvredzene, može zapametati z roditeljovi u smislu, že ostanje dako z nje sigurne, ali je to u situacijah kad to ti fizični kari časti, znači kad to sposob vaspitanja rodičov. Znači tedi u takih situacijah sigurno, že dzeci maju tirvaci pošljitki. Tedi kad dzecko porjadno bite za ani da kedi nje zna že preco. Z ohľadom na toto, že Nješka neľahko vyvesť dzecko na pravu drahu, každomu roditeľovi ostáva vybrať, z kotru míru u vospitanju dzecka primeni, či zo pomocu prucika, či bez njoho. Ljem vše treba macno rozume, že im prave mi, starši, príklad u vospitovanju, keď prizeme do situaciji, že by nam ruka bola šviča od rozuma. Co to jak morio hlboké, co to jak marky bíle, co jak solovej míle, co to jak marky bíle, co jak solovej míle, to jeden ošmí šťastá na tvojej nižnej tvári. Tvojich očov, len za celý žije. To vyzní u tvojich očov, len za celý žije.
liščích jarní, jak slunkova zarja, ich doljem sos dobrotu, nadiju novu dava, ich doljem sos dobrotu, nadiju novu dava, to ljubov šerca ščiroko, co za te živo dava, kjed ruka ruku stišně, znaj, že to ljubov prava, kjed ruka ruku stišně, znaj, že to ljubov prava. Zdогоднjeme vas Sosi iz Čehodni Vidzic u predluženju našej emisiji. Vojvodina skoro nevyčerpne žridlo obnovljivej bioenergiji. Každý rok še rošlínske odrudky na našich poljoch, ktorý vredza milióny dinari, ljebo spalja, ljebo zahora. Výbudov magistralnog kolektora pomogla ambasada Holandije i Ekofond Republiki Srbiji, a centralne pošorenje finansovane zo sredstvoh Evropske unije. Бразилска джиу-джица борителjna schopnost za kotru majstrove toho sporta hvarja že to jak kad bi baveli šah zo s calim celom. Na zohrivanje velji familiji z roka na rok troša vše vekšu čast familijnoho budžetu. Z drugoho boku na plodnih vojvodjanskih poljoh še každi rok spaljuju rošljinski ostatki, ktori vredza milioni evra, a ih zozljem kus dzeki i njeveljkim ukladanjom mož vihasnovac. Zohrivanje prežimu postala vše vekša stavka u familijnom budžetu. Každý rok vše vekša drahotnja, a placi i drugi prihodi vše menší. Preto velje ľudze patra zašporovať na všelijaký sposoby. Dahto še preorientoval na besplatne rezanje dreva u Gulješíkoch i pobrežju, a dahto, jak náš sobešednik, kerči polja, ktorý kúpel i toto pretvarja do bioenergije. Kúpil som od ABC-u a bolo veľa tu nejaký še pražja i toto mi chybelo, že jednostavno, a škoda da bude takvi ne znam da mali to rozčistiti. Taki nezgodni pnjaki ostali iz najvekše časti posle aktivnosti kradošok, a toto co oni nje porezali Delinski sam, že bi mu bilo šitsko vjetnačene, da teraz može vinjivati pnjaki. To mašina pred možda 4-5 rokami ja to prinesol z Českej. Hej, to je original mašina za pnjaki, to je že mi ju poprepravljali, napravili smo ju jednostavnejšu i také. A učim, že sastoji prepravka. Napravili smo, naprimjer, na elektromagnetni komandi, bilo ručni, već to ta, jak da povem, kanđa, co lapa pnjaki sme ju vinjali budu za veliki pnjaki, taki 40 centovo, a tu nije to mali, ta već nam šviće nam iza taka robota, teraz smo poprepravljali. Vi dodali lanci, hej? Hej, lanci, do specijalni lanci, čelični, baš za takvu namenu, takže to iza dobre. I ktorý je dňový kapacitet? A povedzme za 10 minuty otprilike pnjak vycahne. Tak, dok še porihta, dok to je teraz všetko zaviši, ali 60 pnjaki otprilike vycahne. Pnjaki še očiste od lini, orubu im še žili, da še prenošao do dvora u specijalnoj mašini. Jak ste došli na ideju to napraviti, iz čega ste napravili? A to na YouTube bilo tam, že to ti cepači, no, tam je tu reduktor jedan veliki žali i motor 2 kW i teraz cepač to baš lijem za pnjaki. Dobre, tu vidim, že zakvačene na traktor, ali je elektromotor u pitanju, preso? Na struju, zato že veljo tunče jak na gorivo. Traktor veljo goriva troši, a to lijem 2 kW motor. I traktor má 540 obracanja u minutu, hej, ta co bi već bilo? A to već švitko ide, i već ka nahlo tarhnje i pnjagi može i nastradat. No. A tak to po mali kruci štipame. Na tim še štipa uglavnom veliki pnjaki, već také isté jezdje menše i švitše še obraca takus, ta nadrobnejše še štipa.
Poma i Edelinski združili znanje i schopnost i napravili abo prispodobili všetky mašiny, ktorým potrebni. Časť za veľa mašiny, ta i najvažnejšiu časť za totu, konusni furov, Edelinski priniesol zo Slováckej, kde má bar z veľa dilovných priateľov. Za pol hodiny napríklad taký pňak môž polmeterový poštípať. Tota mašina, co melje, to ti konáčky, gdje to napravené? A to tiež uložené z Českej. To u nás také mašiny нет, bo tu нет ani lesy, takže to slabo u nás. Ja to nevidel, da je za u nás kúpiť. I takového kapacitetu. Ona otprilike za 1 hodinu 3-4 kubiky na mele. A ktorý najhrubší konár môže prijať? A také do 12 centi, ale my ideme do 8 centi, za to, že treba už mocnejší traktor, a vekšie idú to cenky konári, takže taký povedzme 5, 6, 8 centov, tak najviacej taký šečkami. Белорус би гонил, наприклад, 12 центи да йде ставно, без проблем. То як шведська потрошня, і немає потреби за таким, то порежемо за спілу, це грубший. Edelinski še zohrieva na toto biogorivo, má centrálne zohrívanie i varí, že mu za jednu sezónu potrebný kolo 4 takí pritlači. Природно ще суша, висипемо, наприклад, до такого чардаку, либо таке, да, це що то присуші, і, наприклад, то найліпше аж на рук хасноваць. Але 2 мешаці, keď постоjí на воздуху, ще присуші, і директно такого я хаснуjem. У 4 роки ще греєм на toto. Topenie celkom normálne, nič pec netreba prepraviať. Znači mám takú jednu košarku plastičnú, otprilike, keď ešte do 5 mjeseci naraz vysypem i to traje povedzme taký 3 hodiny. I posle 3 hodiny znova, jak je normálno še topi, takže mám nie taký posebný. Možno praviť na automatské dozирование, a to komplikuje stát, ako elektroniky treba i odrezení trošky, ja mám času prežimu, takže som rozdumala, som všetko predumala, že mi to čistejšia robota. A prečo nedomáce briketovať? A pretože to še pravi dodatni trošky, povedzme, trebalo vecka osušiť na odrezenú vlažnosť, trebalo by toto ešte zomliec na drobný časci, to potrebuje za to otprilike také 30%, treba električnej energie do toho uložiť, znači poštípať ju i vecka briketovať. Takže ja prišiel do zaključka, že nemám pred sebe, som to robil. No. Vojvodina skoro nevyčerpne žridlo obnovljivej bioenergije. Každý rok še rošlinski odrutki na naših poljoh, ktorý vredzą milioni dinari, ljebo spalja, ljebo zahora. Toti co še za oru zažljem dobro vyhasnovani, bo zljepšuju kvalitet už vypošnjetih oranjinov, ale spaljovanje veljka škoda, bo še njeljem rucaju penježi do vozduhu, ktorý še pritim i zagadzuje, ale še zniščuje i sama žem i cala ekosistema u njej. Hybiljem kuz ukladanja i dzeki, co bi država mogla potrimati. Dokle думаете, že budete mať siroviny za zohrívanie ešte keľo roky? A siroviny, co še toho dotýka, baš mám jednu časť, mám taký 4 holticov, neviem, les, lebo jak tam bude hoď keľo, a to isto, co režu dreva, to hrubý dreva podnoša, a u jarku ich je hoď keľo, to tí konári, co še toho dotýka, neohraničeno. Jedino to, môžeš povedať, až jednej fajty obnovlenie vid energije. Len tedy, že je nebezplatný. Zato, že traktor potroši na hodinu také 4 litry nafty i treba 2 robotníkoch. Znači, to uchodzi do ceny koštania toho ohrivu. Veľa думаю, že keď obnovili energii, to je zadarmo, to nie je zadarmo, ale je dom tunší, jak same slovo hovorí, obnovlivý. Všetky fázy u tej roboty môže postupne robiť jeden človek, ale šviše ide, keď se združa 2 metrone. Takže i nafty potroši kolo 10 raz menej, jak keby še za pňaky hasnovala hušenica. Keď se žem rozčistí, šlidujúca fáza je jej podrivanie so ščeškým podrivačom i odvitujúcim traktorom, a dalej oranie i všetko, co šlídzi. Centralne pošorenje za prerobok odrutnih vodoh, kotre še buduje u Verbaše, jedna z najvekših investicijoh u regionu, kotru finansuje Evropska unija. Do tivi budovi Evropska unija uložila 15,1 milion evra.
Kupna vrednost projekta za prečistovanje odrutnih vodov Verbasu i Kuli veća jak 23 milioni evra. Očohovi budov kanalizaciju Pejcoh Valaloh finansoval Fond za kapitalni ukladanja i opština Verbas. Vi budov magistralnog kolektora pomogla ambasada Holandiji i Ekofond Republiki Srbiji, a centralne pošorenje finansovane zo sredstvoh Evropske uniji. Na chvíľku vás odvedzeme do 2013 roku, keď naša ekipa naščivela budovališče. Tedy mož bilo ljem pretpostavic, že jak centralne pošorenje za prerobog odrutnih vodog bude Vipatrac. Nješka pošorenje už inšak Vipatra. To projekt, kotri je finansovala Evropska delegacija za 15 miliona i 100 tisuća evrami i nas dolameše, že bude zakončeni koncom toho roku. Kapacitet toho pošorenja 120 tisuća ekvivalenti i to je jedan kročaj koji treba zrobiti skore čisenje Veljkovo-Bačkovog kanalu u dužini 6 km koji prehodzi prez Verbas. Chvíľkovo še nachodzíme na objektu, ktorý sa volá biologijný bazén. To je jeden z najväčších objektov na centrálnym pošorenju. S betonskými robotami sme zakončili. Poteraz do objekta ubudovaní 26.000 kubni meteri betonu i okolo 1300 toni armaturi. To objekti velikog gabarita, mašinska i elektrooprema bar zdraha i vymáha otrimovanje, a važno je napomnúť, že je potrebné, že by še co väčšie číslo hraždanov prikapčalo na kanalizaciju, že by še obezpečilo dostatočné količestvo odrutných vodov za robotu toho pošorenja. Preto še buduje kanalizacija u opštini Verbas i u Kuli i nas dovamše, že še velike číslo hraždanoh prikapča na nju i že pošorenje počne robiť s koncom toho roku. Zagađenje u velikej mjeri pošli do vypušćovanja neprečišćenih industrijnih, a potim komunalnih vodoh. To ti vodi bi še zazberovali i prečistovali na centralnim pošorenju za prerobok odrutnih vodoh. Dobra časť kanalizacijne mreži na južnim ceku zakončena. Nije cala, ali planujeme šitsko zakončiti i robíme na tim, že bi co veće ekvivalenti, odnosno hraždanje, boli prikapčani na kanalizacijnu mrežu, boljem tedy cala pripovedkama smisel. Problem za naših hraždanov predstavlja sposob na kotri še budu prikapčovac, odnosno cena. Ta opština teraz pravi plani na ktorý sposob motivovať hraždanoh, že bi še prikapčali na kanalizacijnu mrežu. Toti roboti rozpočali zo hlavnú robotu 15. maja prešlého roku. Robota še dobro odviva, boli pretrhnúca, ali od 15. maja namáhame še vypočitovať zaplanovaný termín, že by sme toho roku kompletno zakončili toto pošorenje. Bilo problemi u prethodnim periodze, kolo 2 roki u vjazi za projektnu dokumentaciju i robotami. Teraz to ti problemi rješeni, takže še robi na obidvog linijoh, liniji mulju i liniji vodi, kotri še muša zakončiti spokojni z roka. U ceku prehvarki medzi predstavnikami lokalnej vlasti i vlasnikami fabrikoh, že bi še i oni prikapčali na pošorenje. Odkedy sme na vlasti, už sme mali daskega stretnúca so s vlastníkami fabrikov u Ministerstve energetiky. Naše jedno veľké podprijemstvo má pošorenje, ktoré je napravené tak, že by še mohlo prikapčať na centrálne pošorenje. Máme prehvarky so Zvitalom, ale tu postojí problem vlastníctva. Bez prikapčovania tých veľkých gigantov, ktorí veľkí zagadzovače Veljkovo-Bačkovog kanalu, lucovať kolo polovky količestva potrebnej vody, že by toto pošorenje robelo. Keď ne bude dostatočne količestvo vodi za robotu pošorenja, predstavniki lokalnej samoupravi budu robiť s natim, že bi še odrutni vodi Červinki i Srbobranu tiž prečistovali na tim prečistaču. Jaka nadzieja
Uroba u ruskim Keresture i jej robotniki už vecej razbuli domašnji rižnim sportistom i sportskim zmahanjom. Prešloho tižnja tamo trimani i seminar o jednej boriteljnej schopnosci, kotra še popularnjejša u nas. Brazilska džiu-džica boriteljna schopnost za kotrу majstrove toho sporta varja že to, jak kad bi baveli šah zo s calim celom. U Brazilu je po popularnosti tako i za fotbalom, a už rokami še probuje že bi še tot sport predriljal na olimpijski baviska, pretože kusanje, cahanje za vlasi, paljci do oka abo nosu nje došle bodzeni, a najznačnijše toto že fer bavisko na perši mesece. Brazilska džiu-džica je instinktivan sport i možete više puta vidjeti kada deca dođu da treniraju, oni rade džiu-džicu međusobno iako je nikad nisu vežbali. Dok recimo nama starijima treba godine da bi se došli ponovo na taj instinktivan nivo kao što imaju deca. Deca sama rođenjem imaju 90% džiu-džice u sebi. Brazilska džiu-džica, realno spatrajući u Vojvodini iščevše na pionirskim u Rovnju. Pretoše i otrimuju rižni seminari, a jeden z njih prešloho vikendu otrimani u ruskim Keresture. Štirodnjovu promociju toho sportu naščiveli zainteresovani zmahatelje z Skuli, Červinki i ruskog Kerestura. U Vojvodini ima oko 10 klubova koje se bave brazilskom džiu-džicom, ali ja se nadam da ćemo mi sad samo na ovom našem prostoru, znači u prostoru Kulske opštine za kratko vreme imati bar 5 do 6 klubova. Također i u Vrbasu planiramo da otvorimo i potrudit ćemo se da to maksimalno razvijamo u sljedećem periodu. Popri seminaru za starših, po perširaz u Srbiji otrimani i seminar za zeci, na kotrim najmlači upoznati z osnovami toho sportu, a toto im ukazal majstor brazilski džiu-džici i evropski šampion Tiago Safortes Silva. Jiu-jitsu is very popular in world. I help to be popular in Serbia. Naučil sam dajaki tehniki za odbranu i družil sam še isto bar z ljudmi, ktori u Kuli, Červinki. Bar mi se upacila džiu-džica, vežbame se i bavime. To mi drugi den, že sam prišla, a paci mi se to ta bar džiu-džica, pa sad to učime tehniki i koraki pokreti take. A naučila še nješka daco? Hej. Co še naučila? Bavit će na ledeni čići. Ova borilačka veština mi više privlači nego ostali borilački sportovi. Došao sam ovdje na ovaj seminar u Krstur i naučio sam mnogo više nego što sam znao. Radimo neke razne pokrete i radimo neke čudne tehnike i zato što je zabavno. Po slovih organizatorov štirodnjovi seminar bul bar z dobre naštiveni. Oni tištag najaveli, že i drugi seminari planuju že bi otrimali na isti mesece pre odlične uslovija kot trimali u ruskim Keresture. Počitovani patrače, bilo to šitsko u nješkajšim televizijnim magazinu. Reprizu možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.